Kallis palveline, tänases nädalapalvuses loen Jumala sõna Taaveti laulust 111. Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. Aamen. Kallid palvesõbrad, Issanda teod on uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Paljude uurimisvaldkondade eksperdid veedavad lugematuid tunde looja imelisi töid uurides. Astronoomid, bioloogid ja teadlased muudes valdkondades uurivad loomise imesid. Arstid ja õed ning kõik, kes on seotud meditsiinilise hoolduse ja uurimistööga, õpivad tundma inimkeha, mis on nii kardetavalt imeliselt loodud, ütleb Taaveti laul 139. Need uuringud annavad kasulikke teadmisi Jumala loodud maailmast. Jumala tegude hiilguse ja ülevuse üle ei imesta mitte ainult eksperdid. Enamik inimesi naudib kingitusi, mille Jumal on meile andnud. Isegi uskmatud oskavad hinnata loomise imesid, sest Jumal laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Uskmatud ei tunne sellist Jumalat, kes on kõik loonud, Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Ehkki nad võivad imestada Jumala tegude üle, on nad Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodud looja asemel. Jumala armust tunnustame loomingu majesteetlikkust ja kummardame selle loojat. Teeme seda Jeesuse Kristuse nimel, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole, kirjutab Paulus kirjas Kolossa rahvale. Eriti imetleme Jeesuse usuõigust, millesse meid riietati ristimise ajal. Täname ennekõike Jumala poja kingituse ja Jeesuse päästva töö eest. Jumala looming ise tuletab meile meelde kõike, mida meie päästja on meie heaks teinud. Öötaeva paljudest imedest täname selle erilise särava tähe eest, mis teatas Betlemmas Jeesuse sünnist. Metsade eest, mis katavad suurt hulka maapinnast, kiidame Jumalat ühe inimkäte poolt tahutud kareda puu eest, millel meie päästja suri. Kõigist majesteetlikest kõrguvatest kivikaljudest imestame selle ainsa ja väga raske käsitsi välja raiutud kivi üle, mis pimeda hauakambri sissekäigu juurest eemale veeres. Selleks, et paljastada tühi haud ja kuulutada, Jeesus on surnuist üles tõusnud. Me imestame siiamaani Jumala loodud ja tema poolt ülalhoitava maailma üle. Me kummardame Jumalat kui oma loojat ja päästjat, sest Jumal on mälestuse seadnud oma imetegudele, nagu ütleb tänane tekst Taaveti laulust 111. Pühast vaimust inspireeritud sõnades Piiblis ilmnevad Jumala vägevad teod meie silmade, kõrvade ja südame jaoks. Alates loomisest ja Jumala tõotustest kuni Jumala poja sünnini avaneb meie ees Piibli pühadele lehtedele kirjutatud tunnistajate lugu Jumala köitvast armastusest meie vastu. Oleme teadlikud ka suurematest imedest, mis meid veel ees ootamas on, nimelt oma ihu ülestõusmisest uude ellu viimsel päeval, uuest taevast ja maast ning igavesest elust meie Jumala ja päästja juuresolekul. Seda kuulutame siis, nagu seda teeme ka praegu, sõnadega: suured on Issanda teod. Palugem, Issand Jumal, ma imetlen sinu kätetööd ja tänan oma päästja Jeesuse Kristuse
lunastava tu est. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I read the Word of God according to the Psalm 111. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is his work, and his righteousness endures forever. He has caused his wondrous works to be remembered. The Lord is gracious and merciful. Amen. Dear friends, the works of the Lord are studied by all who delight in them. Experts in many fields of study spend countless hours investigating the wondrous works of our Creator. Astronomers and biologists and scientists in every area study the wonders of creation. Doctors and nurses and all involved in medical care and research learn about the human body. Bodies are so wonderful, I know that full well, is written in Psalm 139. These studies provide useful knowledge about the world God made. It is not only the experts who marvel at the splendor and majesty of God's works. Most people enjoy the gifts of the Word God has given to us. Even unbelievers can appreciate the wonders of creation, for God causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and unrighteous. Is written in Matthew chapter 5. Yet unbelievers do not know or refuse to acknowledge the God who created all things, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Although they may marvel at his works, they have exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. According to Romans chapter 1. By God's grace, we recognize the majesty of creation and worship its Creator. We do so in the name of Jesus Christ, through whom and for whom all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Is written by St. Paul to the Colossians, chapter 1. We mostly marvel at God's enduring righteousness, the righteousness of Jesus in which we were clothed in baptism. We give thanks above all for the gift of his Son and Jesus' saving work. Creation itself reminds us of all that our Saviour has done for us. Out of the many wonders in the night skies, we give thanks for the special bright star that announced Jesus' birth in Bethlehem. Out of the forests that cover so much of the earth, we praise God for that one rough-hewn, human-made tree on which our Saviour died. Out of all the majestic, towering cliffs of stone, we marvel at that one heavy, hand-carved stone that fell away from the entrance of the dark tomb to reveal that Jesus had risen from the dead. We marvel at the world God made and sustains to this day. We worship him as our Creator and Saviour because
God has caused his wondrous works to be remembered. In the Spirit-inspired words of Holy Scripture, the mighty works of God are revealed before our eyes and ears and hearts. From creation and his promises to the gift of his Son, the story of God's love unfolds for us in the written witness of these sacred pages. We know, too, of more significant wonders yet to come, namely of our resurrection of life on the last day, of new heaven and earth, and everlasting life in the presence of our God and Saviour. We will proclaim then, as we do now, great are the works of our Lord. Amen. Let us pray. Lord God, I marvel at the works of your hands, and give thanks for the redeeming work of my Saviour, Jesus Christ. Amen.